Ngiyabingelela kumthwakazo omuhle, ngiyabingelela kubathandi bolima, abathandi bamasiko. Ngiyanxusa ukuthi abantu abaze enkundleni yesintu samahlabezulu sizokholisa sijabulele igugu lamagugu okululimi lwethu. Namhlanje ngizochaza amagama abe mathathu. Sizochaza igama lokuqala, siqale sichaze igama elithi umxhopho. Umxhopho butshani obusikwa emfuleni. Lobo tshani bungasikwa emfuleni busetshenziswa ukwendlala phansi nxa umuntu echuka isikhumba. Umuntu uyathatha isikhumba asendlale phezulu kwalobo tshani abeseqala ukusichuka. Umxhopho lo. Ake sichaze igama lesibili, sizochaza igama elithi umchapho. Umchapho bekuthi kungahlatshwa inkomo kudala, abadala bebethatha ubuchopho benkomo babufake phakathi kophondo. Bekuyindlela yokugcina lobo buchopho. Ubona ke lobo buchopho bekusetshenziswa nxa uchukwa isikhumba, kungendlalwa isikhumba bese kuthathwa umchapho esithethina ibuchopho benkomo obugcinwa phakathi kophondo. Bese uthatha lwana umchapho ugcotshiswe isikhumba kumbe kugcotshwe isikhumba esichukwa umchapho lo. Asiqhubeke futhi njalo sichaza ukuthi yini umthwebebe. Umthwebebe yingcino emnyama chu eba semlonyeni wobhalo lapho kungena khona inyosi. Nxa inyosi eziphakathi kobhalo sezilesikhathi eside sezehliswa kwamagama, kuyabonakala ngengcino eba semlonyeni yalapho ezingena khona okungaba lubhalo. Kuthiwa umthwebebe lo. Asibonge mthandi wolimi, asibonge futhi njalo enkundleni yesintu samahlabezulu, asihlangane futhi njalo kuhlelo lwakho, uhlelo oluthanda kakhulu.